Intambara iri guhuza ingabo za Congo FARDC abo bafatanyije abarundi wazarendo ndetse n'abacanshuro barimo baragwana na M23 hariya mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hariya za Kamanyola za Ruvungi za Kitogota. Ni intambara ikomeje kugenda ifata indi sura. Bwakeye uyu munsi kuwa gatatu nabwo rwongera kwambikana mu bice nari maze kuvuga hariya ruguru. Bikaba bikurikiye ko ejo haribwo ibintu byahinduye isura, kuva mu gitondo barwana bibombe birekurwa byose bantu bakavuga bati nibura biri buze kumara igihe gito, ariko ubwo tuvugana ubu ngubu bimeze nabi. Umurundi arimo ararasa ibi kompla ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu mirwano ikomeye cyane. Ni imirwano ihanganishije izi mpande zombi. Amakuru ubu ngubu atugeraho aravuga ko abaturage benshi batuye mu gace ka Katogota bari guhunga bajya mu bice birimo centre ya Kamanyola nayo imerewe nabi. Iyi ngiyi ikaba imaze amezi 10 igenzurwa na M23. FARDC bari kurasa ubu ngubu n'abarundi bari kurasa bashaka gukura M23 hariya muri Kamanyola, kubera urusaku rwinshi rw'amasasu rurimo kugenda rwumvikana ubu ngubu. Muri Katogota hari bamwe mu batuye mu duce two muri Kamanyola nka Kambara na Rugenge bafashe icyemezo cyo guhungira kure yaho. Ubu ngubu urebye ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo hariya mu Bugarama turi buze kubigarukaho, uruvunganzoka rw'abantu ni benshi barimo barahunga bashaka kuza mu Rwanda. Hari amakuru avuga yuko agace k'umupaka kuri Kamanyola kamaze gufungwa, u Rwanda rwamaze kugafunga. Ibice byinshi rero ejo nibwo byabayemo imirwano yaba muri Katogota, Ruvungi na Rubarika, muri Uvira, Kaziba, muri Walungu no muri bice bikora ku muhanda huza Kasita hariya muri centre ya Mwenga byabereyemo imirwano ikomeye cyane. Ku ruhande rwa M23 bakavuga ko ihuriro rya leta ari ryo ryatangije iyi mirwano, bakavuga ko bo barashe muri centre harashwe muri centre ya Kamanyola haraswa ku basivili hicwa 3 abandi 5 barakomereka, ariko bila mu kanya gashize yerekanaga ko hari abantu 20 bamaze kugwa muri iyi mirwano. Urumva ntabwo ari abantu bakeya, ndetse n'abakomerekeyemo. Muri sheferi ya Kaziba hari abaturage 4 bo mu muryango umwe bapfiriye rimwe muri groupement ya Mucingwa, abandi 6 bapfira muri groupement ya Muhumba. Bikaba rero ari ibintu ku ruhande rw'ingabo za Kongo. Umuvugizi wazo General Major Sylvain Kenge akaba yashinje M23 kurenga ku masezerano y'agahenge ayangaya yasinyiwe i Doha muri Katari, kuko ngo M23 ngo niyo yabanje kurasa ku birindiro by'ingabo bya FARDC muri Ruvungi, Rubarika ndetse na Katogota. Impande zombi mu by'ukuri zikaba zikomeje kwitana ba mwana, inzu zasenyutse, bimeze nabi, ntabwo byoroshye. Ubu ngubu rero tuvugana kugeza ubu ngubu ingabo za Kongo ndetse na M23 bakomeje guhangana ku rwego rwo hejuru, ndetse bose barimo bararwanira kuba bakontorora umujyi wa Kamanyola. Kamanyola akaba ari ahantu hari strategique cyane, ushobora kuhava usa n'uwerekeza za Uvira. Hakaba ari ahantu mu by'ukuri M23 bigaragara ko yashyize imbaraga kugira ngo ihafate, biyihe kujya gufata igice cya Uvira. Ikaba yaririnze guca mu Minembwe kubera harimo ambushi nyinshi cyane, ambushi z'umurundi zatezweyo. Barabizi M23 irabizi, bityo Minembwe bagasa naho bo bashaka kwavansa baturutse Kamanyola, noneho muri Minembwe hakaba haturuka twirwaneho. Ariko M23 ikabanza igashyiramo imbaraga, igasa n'ifunga ubufasha bwose bushobora gutangwa n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se n'igihugu cy'u Burundi n'Ububirigi, kuko ubu ngubu dukomoje ku Barundi n'Ababirigi. Amakuru ahari arimo aravuga ko imbunda FARDC irimo kurashisha, ariko cyane cyane baravuga yuko ari FDLR zirimo kuzikoresha, kuko ngo FARDC ntiyazibasha. Izo mbunda ngo ni imbunda z'imbirigi zatanzwe n'Ububirigi.
bikaba rero M23 ishaka kugenda ikabanza ikabroka ubwo bufasha burimo butangwa n'ibihugu nk'Ububiligi babicishije mu gihugu cy'u Burundi, yamara kubroka aho ngaho ikabona gushaka uburyo yakwinjira muri Uvira, ariko noneho nanone ikintu bashaka kureba uburyo habaho nka protection ku ruhande rwo kuvuga ngo tunyure ku mupaka wa Kamanyora, dufate Kamanyora, hanyuma twirinde yuko hari ibintu byajya mu Rwanda. Bityo rero amakuru ngubu ahari aravuga yuko hari bamwe mu barwanyi ba M23 bakiri hariya muri Kamanyora, bakaba ngo bari mu gice kimwe, mu gihe FARDC na Wazalendo nabo bafite ikindi gice cy'aha hantu hitwa Kamanyora. Akaba ngo hari igitutu ngo cya gisirikare, ndetse ngo hakaba hari n'igitutu cy'uko hari abantu benshi bashobora kuhatakariza ubuzima, ngo ni iki kintu cyatumye ngo M23 hari igice kimwe isa naho yarekuye. Ubu ngubu ku musozi hari umusozi bita Ngomo, niwo ngo nuza niwo M23 irimo kuzamuka, ni umusozi uriho umuhanda werekeza Bukavu. Ubu ngubu niho M23 isa naho irimo yazamutse, niho isa naho iri mu buryo buri strategique. Ntabwo wavuga yuko ngo M23 ishobora kuza kwinjira muri biriya bice bya Kamanyora yose ngo yirekereremo, ahubwo ngo hari uburyo barimo kubitekereza. Bityo hakaba hari n'ubwoba yuko kandi Wazalendo ishobora kuba yakwinjira mu Rwanda, ngo ibintu byatumye u Rwanda ngo rufunga umupaka warwo, rwanga yuko Wazalendo ishobora kugira gutya ikaba yakwinjira hariya mu Rwanda mu karere ka Rusizi hariya muri Bugarama. Waduhaye amakuru uri hariya mu Bugarama mu karere ka Rusizi, avuga ko kuva mu gitondo babyutse bumva ibisasu biremereye, ibimbunda ziremereye ndetse n'imbunda ntoya zirasa, ku buryo nta wigeze, harimo n'abatagiye mu kazi bavuga ati ibintu biragoye. Bikanakubitiraho yuko none barimo kubona abaturage barimo kwambuka baturuka hariya muri Congo, barimo bashaka kuza mu Rwanda. Bikaba ari ibintu nanone bikomeje kugenda bihindura isura. Amashuri yasenywe, amafoto arimo kubona n'amashuri yasenywe, ndetse n'inzu nyinshi cyane zirimo kugenda zisenywa hariya. Urugero ni nk'ishuri ryitwa Saint Joseph, ryitwa Kamanyora High School ryasenywe, ibitaro byitwa Saint Joseph Hospital nabyo bikaba byasenywe. Akaba rero ari ibisasu byarashwe ngo na FDLR na Wazalendo ndetse bafatanyije n'imbonerakure, bakaba rero barashe muri ibi bice muri Kamanyora. Iri shuri rya Kamanyora High School ndetse n'ibitaro bya Saint Joseph birasenywa byose, ubu ngubu biri hasi, byasambuwe. Wareba rero noneho ukabona yuko witegereje n'abaturage barimo gusa n'abambuka bava mu ntuza, bava ari Kamanyora bashaka kwambuka ngo baze mu Rwanda. Bikaba ari ibintu bikomeye. Nk'uko rero bigaragara, hari igisasu ingabo z'u Burundi ubu ngubu noneho tageti zafashe ni ukurasa kuri Kamanyora. Ubu ngubu Kamanyora iri mu gice kimwe kirimo gukontororwa na M23. Abarundi rero bakaba ngo barimo kwitegura intambara ikaze cyane ishobora kubahuza na M23. Ukabona rero hari ahantu barashimaze kurasa igisasu mu kanya, harimo gucumba umwotsi. Nikaba ari ku musozi wa Ngomo. Umusozi wa Ngomo rero ukaba ari wo urimo kwibasirwa cyane n'Abarundi. Bikaba rero mu by'ukuri uku kurasana gukomeye cyane gukomeje kugenda kumvikana, ariko ukibaza ngo Abarundi imbaraga bari kugenda bagushyiramo, izi mbaraga ziri buze kubabyarira iki? Bikaba ari ibintu dukomeje kugenda duhanga amaso. Ariko nonaha hari igisasu rwose Abarundi barashe ku musozi wa Ngomo, kikaba ari ikintu kirimo kugenda kigarukwaho cyane, ndetse abantu bakavuga yuko kugeza ubu ngubu hariya mu Burundi naho ngo hatangiye gusa naho hazamo ubwoba cyangwa umwuka utari mwiza. Bafite ubwoba yuko M23 ishobora kugira gutya nayo ikaba igasubiza Abarundi. Bikaba ari ibintu bishobora kuza kubashyira mu kaga muri kiriya gice cyane cya Cibitoke, gisa naho cyegereye hariya kariya gace ka Rusizi.
akaba rero ari amakuru arimo kugenda atangazwa. Reka turebe abarundi ngo bashobora kuza guhura n'akaga kubera iyi ntambara biroshyemo, bakavuga ati ese Ndayishimiye abakoze ikosa rikomeye rya gisirikare mu mateka y'u Burundi. Kugeza ubu ngubu ni uko ingabo z'u Burundi zirara muri Kivu y'Amajyepfo ziri mu mazi abira, aho ku munsi w'ejo zakubiswe inshuro, bamwe bagahunga basubira mu gihugu cy'u Burundi, abandi bagahungira mu kibaya cya Ruzizi kirimo intambara ikomeye cyane. Ni ibintu bishobora ngo gusa naho bishegesha abarundi. Muri Minembwe abarundi bamaze kugotwa, inzira zo kubagemurira ibiribwa ndetse n'intwaro ziri kugenda zikendera, ntabwo bagifite ubushobozi bwo kugira bwo guhabwa intwaro nk'uko bimeze. Ariko ukibaza ngo ni gute Uburundi bwisanze muri uyu mutego wa M23 ndetse na FARDC mu ntambara barimo kurwana, ariko Burundi bukaza kwisanga bungu bari bwo target irimo kurebwa. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu tuzabasengurira. Gusa ku mirongo y'urugamba ntabwo byoroshye kuko ikintu bita Uvira ni ikintu kiri buze gusa naho gifatwa umugabo gisibe undi, kuko bose barimo bararwana. Bamwe bararwana kuri Uvira, abandi bararwana kugira ngo baze kuyifata, ariko bishobora kuza kugorana, hashobora kuza gutwarwa imbaraga nyinshi cyane kugira ngo iyi Uvira ize kuza gufatwa. Ntabwo byoroshye. M23 irimo irafata uduce dutandukanye ariko ishaka kwegera Uvira. Hari amashusho mu by'ukuri tudakwiye kuba twakwerekana y'uburyo intambara ihagaze, y'uburyo ibintu birimo kugenda bigenda. Ni ibintu rero mu by'ukuri dukomeje guhanga amaso kugira ngo turebe, ariko intambara yamaze guhindura isura. Situation ihari ubu ngubu niyo ngiyo, intambara yakomeje guhindura isura. Ikintu kirimo kwibazwa, kubera iki intambara ikajije umurego mu gihe hari amasezerano yagiye gusinywa mu bijyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda ndetse na Congo. Abavuga bati Congo ntishaka yuko aya masezerano yasinywa cyangwa ntishaka yuko anashyirwa mu bikorwa, kuko ishyirwa mu bikorwa ryayo rizakurikizwa irangizwa ry'intambara. Bati Congo ntibishaka, M23 nayo ntibishaka, ishaka gufata uduce dutandukanye kugira ngo niyo n'ibiganiro bya Doha byazasubukura bisubukurwe, ariko hari izindi mbaraga yiyongereye ku buryo icyitwa bargaining power kizaba cyazamutse kuri M23, ndetse yo ikaba nta n'ikintu yabihomba cyane mu bijyanye no kuba yavuga ngo nimutemera ibyo dusaba turagumana aho dufite. Amakuru rero ubu ngubu agezweho nuko M23 ikomeje kwagura ibice igenzura mu burasirazuba nyine bwa Congo, nyuma yo gufata uduce dutandukanye muri teritwari za Uvira na Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka rero muri ntara nk'ubu ngubu tuvugana arimo avuga ko mu mirwano yabaye yaba iyo kuwa kabiri ndetse n'uyu munsi, M23 yagiye yigarurira uduce dutandukanye twa Mitimbiri muri Walungu, Rubarika na Ruvungi muri Uvira naho barahagerereye, ndetse imirwano ikomeye irakomeje hagati yayo n'ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Akaba rero ngo FARDC yataye ibirindiro ihungira mu misozi ya Uvira. Abandi bantu benshi bataramenyekana bakaba bamaze kuburirwa irengero bo muri FARDC nyuma yo gutsindwa imirwano. Hakaba hari impungenge y'uko rero iyi mirwano n'ubundi iri buze gukomeza igasatira Uvira, ikaba Uvira ishobora kuba yaza gukurwamo, nk'uko aricyo kintu cya mbere M23 ishyize imbere mu gushaka gukuramo iyi Uvira kugira ngo ibe yayigarurira. Reka rero turebe mu by'ukuri izi situation irasa naho iri situation ikomeye cyane, ariko byanze bikunze tugomba kuyibakurikiranira tukatubabwira aho ibintu biva naho birimo byerekeza. Reka rero tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza.